Pemirsa umat Hindu ring Bali nyabran warsa ngelaksanayan upacara pelaban sasih utawi upacara nangluk merana. Sekadi sane kemargiang ring desa adat Apuan Baturi Titabanan, dawa gerahina Waraspati Kliwon Menail, 19 Desember kerama ngelaksanayan upacara pelaban sasih ke-6 utawi mebayuh desa. Antuk parikrama upacara inucap kerama mepinunas kerahayuan, kesukertan miwah kelanduhan majang ida sangyang widiwasa. Bendesa adat Apuan Ketut Murtana maosang upacara pelaban sasih warsani mangkin kemargiang sinarengan ring umanis pejawali ring pura dalam Apuan. Wus edan upacara puput kemargiang kelanturang antuk laksanayang upacara pelaban sasih kanem utawi mebayuh desa. Sajoning upacara inucap Sesunan Ratu Alit sani melingge stana ring pura peninjauan kairingang melancaran ring wewidangan desa adat Apuan miwah jelantik. Ring upacara mapahayu jagat punika krama desa mapinunas kerahayuan kelanduhan miwah kasukertan macang ida sangyang widiwasa taler mapinunas mangde kadohin saking makatah pinyungkan miwah kadohin saking pancabaya. Om Swastiastu. Inggih mbetang lupro ditiang matur ring kraman ditiang ring desa adat Apuan Sinareng Sami duaning acara minagadi pelaban sasih nemoning raris ring rahina sane mangkin ring rahina Waraspati Kliwon Uku Menail utawi ring Kajang Kliwon Wudan sane mangkin pastika sampun kemargiang ingyan pelaban sasih duanin nyabran tahun pastika sampun kalaksananya sepisanan sane mangkin duanin nemoning pujo wali ring rahina dibi mendekadi ring Budo Cemeng Menail sampun raris puput sane mangkin ring sironen ida susunan ring pura dalem taler ring Merajopati daging ngaluwur mesinep raris ida susunan ring pucak penenjuan ring Ratu Alit mendekadi ida ring temangan mangkin mapahayu jagat dadosne stato kairing nudio mendekadi ring kewentenan pelinggih-pelinggih sane wenten ring wewidangan desa adat Apuan. Upacara pelaban sasih puniki mateges pindah ke upacara pamahayu jagat nyomye sahananing buta kala mangde krama kadohin saking parindikan kaon miwah pancabaya. Sampun kacumawisan wenten minakadi edaran punika kadi upakara radis wenten merupa cihna niasa benang tridatu puniki. Wenten radis kepica ring cacah jiwa ring panjak Betara Sinareng Sami puniki mangda ngangi punika benang tridatu duan sampun ke Pasupati mangda tujuanane wiasti mangda rahayu jagat luwih pembekasane manusan ida Betara duarin ngatur rayah puniki mangda rahayu anta niku mahawinan miring sareng sami puniki mangda ngelestarian punika taler yang anggap pemerintah puniki sampun masobiah ring desa para desa sampun ngemargiang mangda rahayu jagat tuwine yang untuk pekebah kewentenan reto kejadian-kejadian musibah punika mawinan miring mataki-taki rahayu jagat punika niskala sekala Subrata Nguningayang.